Uskrs je prilika da se setimo ljudi koji su veći deo godine društveno nevidljivi. Pobednik Sportsko-rekreativno udruženje osoba sa invaliditetom organizovao je prodaju uskršnjih jaja koje je humanitarnog karaktera. Osobe sa invaliditetom su nevidljive za zajednicu zato što ne učestvuju u društvenom životu, marginalizovani su, zatvoreni su u nekim svojim prostorima, a evo mi i ovom prilikom i svim našim druženjima na kojima vas rado pozivamo, pokazujemo da mi osobe sa invaliditetom želimo i hoćemo da budemo i jesmo punopravni članovi naše zajednice. Želimo sve, od inkluzije, od društvenog života i svega. Uskršnja jaja namenjena prodaji naslikala su deca, što ih čini još vrednijim, a izložba je inkluzivnog karaktera. U pitanju su deca osobe sa invaliditetom iz udruženja Pobednik i deca iz osnovnih škola Gavrilo Princip, Lazar Kostić i Svetozar Miletić. To su deca 3. i 4. razreda, puni mašte, puni ideja, tako da sve od srca su to radili. Ovo je jedan pravi praznik hrišćanski, gde Hristovo vaskršenje, gde djeca su ta koji daju radost i to crveno jaje, šareno jaje, daje puno snage i radosti i volje i ljubavi. Kupci sami određuju cenu šarenom jaju, a sva prikupljena sredstva bit će utrošena na nabavku sportske opreme koja je ovom udruženju neophodna za rad. Inače, ostatak jaja planiramo, pošto je u pitanju 1000 jaja koje smo radili, ostatak jaja na Veliki petak poklanjamo Institutu Majka i dete, deci koja leže, znači nosimo mi njima da poklonimo jaja, tako da zatvaramo jedan krug. Ove godine Uskrs i 1. maj se poklapaju, a koji praznik je našim sugrađanima važniji? Potičemo sportice, sve što mučke tako. Prvo 1. maj, pa onda Uskrs. Šalim se, mislim, ko veruje, taj će da slavi sve praznike, a ko hoće jedno i drugo, ovo mu je idealna prilika. Kako ga obeležavate? Kako mogu, dete, znaš kako je sve. Šta da ti pričam, ali koliko mogu. Ono što je najglavnije ovdje, ja spremim malo. Koliko mogu. Penzija mala, ne može se. Jedno i drugo. I Uskrs i... Šta ti voliš, sine? Voliš Uskrs? Da. Kupio sam šareno jaje. Za šareno jaje? Šareno jaje. A šta je to? Kakve su to sličice? Rada je masa. Još? Hello Kitty. Hello Kitty. Praznicima se najviše raduju deca. Porodice će zbog neradnih dana biti na okupu, a iako skromnog budžeta, većina će se potruditi da ofarba jaja i spremi prazničnu trpezu.